Samla wat kam Pulit ki bala pendap ye ki eksamen jong ki hau benai jemang arhaja arpusan haka hinyau tarik urisau arhaja arpusan ki latur sa Ophis tray kam ke Central Recruitment Board kabadan Hamaulai Mawroh. Kari kejing lektor kalong hadin bakal dan kejing kular na ka board bahaka khat santari ujelio arhaja arpusan baan pelat ya ke result hapot lai benai ka badai jong ka written examination. Haka kejing lektor ki Samla syakate ke jaka la sertap ru daki board Pulit ki bayale bante la kam banami kenu ke huri hura. Hadu bala pelat ye kani ke kubor ki Samla ki daya lek ban yo ekran bat ki bor penyat ke board kam tam u chairman udaltan marak kenang ban yo jing syai helor gidau bapen Slem ban pelat ye ke result. Lili Ali, baba Ali want to makan. Makan batay na lang your all experience what you wala kumare. Ada kita mo continue do malam pa. Di ngan batay na isipek. Ala do different nga bati authority hapo ayu. Kiong bakani kadi long process. Kamdi tang spa na aspangon. Dikilak. Dikilale corrections, kilade play corrections, kidangkan biang ki papers ban hable corrections or kiong ka result kini season kini. What taruh lagi kita ini saya nak kalian jangka member orang ni lama season hot. Nang batnya jin saya ke tiap day. Dia pun nona. Biang dia tang sanwan itu nyelek penting kin batai ya fi. You have got the rights to know also deh. Tidak kau bantian ini lama itu bisa batai ya fi. Long ang? Jadi mesti sambil ini lah. Dua ada lagi. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.